Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna ken se action chung changa site hu ipda hung uma new update hana chi chung thu a nyau cha chom cha ken se den hi chan abula kona zone again hin vet pela ka chen la thana lung se ten like share subscribe nin bol pe divin ken thu me okay ki pat ma sang kamin chula bonga hin ki pan ka video ho abula kona zone again hin vet pe jin ki pat hu ken se na cha he direct in panutin AdSense account ilut teng leo tu ahi amasa chu AdSense account he alu dan direct nga ma hen tu ahi direct hita poina mun chom bila na pui lu de ti chu et ball de ham tile www.google.com/adsense tila na AdSense account direct hung lu de na cha he hi cha screen na khain pen chile le hin chi ep aphat na ham chu kain sei da tiang phat lo na let's get your started kitani you just follow the step to start earning with ads de na che here the advertise na kona sum ki mu tela ama sa pe na pa hi le ama sa pen ki tele plus ad site ki ti na ad site hi ipda hin ko yu ham atu tha update na ipda hin ko yu ham ti le mi tam ta YouTuber ho dinga ka sei he na tu pe na dinga YouTuber ho dinga khen sei de ai ma YouTuber ho dinga tu pe na hi YouTuber ho dinga hi pon site ne hi site honding hi e ho YouTuber holding hi poina ti site ho website ne ho alo thil dang website sim ho website na kona sum advertising ho ti ho na ahin mu ho a website ne ho dinga bo ti site hi aki honga hi ti AdSense to link bol na di ba na sum ma ho na mu the na di ba ti AdSense hi man hin jason AdSense hin tu chunga he update hin pe na wa chi ahin ad thau na ma ho dinga chai YouTuber hoding alap lo dan chu hin I ma chai hoding a pan na hi poina YouTube mi hondinga le YouTube ma monetize dinga le I hon I ma chai bolo di payment information I ten la verification I thil I profile hello I document verification bolding bo chai hokin hena adang I ma cha khoi ngai poi aji chu chi adang ho hi e ho de hi poina adang ho hi website nei hoding hin ya chen I ma cha I hodinga kho poi chi hi bol lo de na ahin website na ne ala ma chon ad the na na ke the ai wan ad na yon cha he ke gel dan ga ki sei le website AdSense account khat na website khat le YouTube account khat naga connect chu AdSense na aphat lo dan chu AdSense chu AdSense na ko na ai lo le website na ko na chu them khat link hung chawai le na YouTube earning ki cha yang de na na YouTube ma hi na YouTube mon AdSense to link hi hung chawai khade na ti chu ke gel dan ka hin se na hi a cha ko na ki ven la na ne hi on extra ki hon ning na extra link site na pa extra in ki hon na YouTube ma extra in ki koi le chon ya phazo de na ti chu ka hin he sa chen bo chu hin im cha saw pon chom pon cha het ben ne ya long se ten like share subscribe nen bol pe ding ken thum bye